دما خوش به تماشاوان و گهدارین دربی سی اف ام جارا کدیل ما بگریان بخلک کنوش گوتن پیشین ما شخوت ناش با هفته مجارا حاضر کری دبیجه کیر جبرین درد که لشو پاید مینه کم هفر امنارم بگل نافشه دربی سی آتا وی گوتن زانن یاننا مرحبا اهلا سركابي مالك شوي والله الصعب خذت بالسرينه كانت ناسكن والله وسيم ستي تعلومه دربي سی لا الشوريمه شوری سرچاوی صعبه نه زی پرسا کشته کن گوتنک پیشیه گوتنک بابو کالای دبیجی کیر جبرین درد که لشو پاید مینه كيرج بريني درت كفي شوبايد ميني دبي ريد دبي بهوس دجمن نابدوس يعني مرة يك بريناتا وقت بريناتا هرقي ساق جبي مرة جبيرا ناكي جبرقي بله يعني حتى لو تبرين اخو ايش تهرنجي ل تميد بالات بالا مرة دي بريد تقول ريد دبي بهوس دجمن نابدوس ساعات خوش به يا هلا قال كيس باس سر شعبي بي سر ترى مرحبا اهلا وسهلا سر شعبي شوي صاغ محمد شرا زيبه كانت ناسكن نافيم لقماني جبش دربيسي باجاري دربيسي بوم افرج قاتي والله ايجار اري عامله كارو خبات شوي وخدي الحمد لله صاغ باش خدي بك نهازه پرسا کشته کن گوتنک پیشیه گوتنک بابو کالای دبیجی کیر جبرین درد که لشو پاید مینه جت معناوي تخازن كير بريني ذكر معناوي يعني مثلا اختلاف يعني مثلا ازويكي يعني مثلا ازوي يعني جيرانك اخويا محبك اخويا شيء اختلاف شيء بلو تك بينامو يعني مثلا مش بيفا يعني مثلا شربك يا شيء بكم مره بيفا جاب دور ديك شيء ديك مره دور يعني الا من الهب بيلو مثلا دمهز ماك مره الهبتي بير يعني جا شوباي يعني معناوي يعني اجا شكتي برامره يعني انه او قوتنين نخوشوان الا تبالا مرد ميني يعني اب معناوي ادمي بلكي يعني جبروا له تقوتن كير جبرين درد كه لشو پاید اي وي بي مي بري يعني قوتنا بشياي وان ساعات خوش به قال كيس باس اهلا وسهلا سر شعبي من صاغ بس ساعتها شو خوش به مرحبا على شعبي شوي باش شرازي بي كانت ناس ايه نافيت بخير هذا سعيد جبش دربيسي هنا كي قنداي سيبي الكاس غفي من سر شابي ما ايوه حسين عباس القدراوي ونفروش لا ولا قدرة زاري بريمن ستاب سر شعبي هذا برسا كشته کن گوتنک پیشیه گوتنک بابو کالای دبیجی کیر جبرین درد که لشو پاید مینه راست واتها شي معناه لا برافيا بخش فيك هي القرآن يعني هيك يا تكون كير جبرين درد كه لشو پاید يعني قوتنا يا اخواني راست بلكي جاران مشكله صار شيء ورا محل كرت سر بمن تمي او مشكلهان بالا مرد دي هذه مشكلات ميل بالا مردي هاي خبرتي ساعات خوش به سابس سرچاوي مرحبا اهلا وسهلا شوي الحمد لله تصاب كانت ناسك نافت بخير نافم فؤاد حمزه سر شابي من بالكبرين سر شابا صاب نا زي بس تكون قوتك بشيء قوتك بابو كالاي بيجي كير جبرين درد كه لشو پاید مين واتها ام صفر كير جبرين درت كذا شو پاید مين شاهد مينه شو بايد مينه يعني وقت انسانك وانا اقو شو زحمتي ديك شينه تعدلت بر زحمتي ديك شينه بدا ما سروي درباس يعني او شاهانه يعني تم بالاوي دمينه يعني تشكيلو يعني او تعدايل سروي جهه تعدايل سروي درجه وساوي دمينه وقت وساوي مرينه تمهي تم بالاوي دمينه وان داناب راسه ساعات خوش شكوري سرجعات خوش سرجعات شوفي نري مشغول به درجه گرامل ناف کالان نافشه دربی سیب داید با شگوت نا پیشی اجبا به هفته مجوار حاضر کر بود گوت کیر جبرین در که لشو پاید مینه واتای وجد بجه بگمان تشتک وقت خنامین هر تشتک گوهرتن بلکی هنگ بویر سر جان امرو باندر در باس ببین لشو باخو وک نشانه که بهدن گوش بیرا امرو نه راهشتن افجید سر کار امرو بان تی طبقاندن
gelek emrov dijiyana xwe de gelek êş û azar kişandine belkî bi demêre ew pirsgirêkê xwe çareser dikin û êşê xwe winda dikin lê hertim û dayîm di bala wan dimîne û ji hizra wan naçe ji ber vê yekê pêşiye me digotin kêr ji birînê derdikeve lê şopayê dimîne ev wate gotina pêşiya ji bo vê hefteyê me jî were hazir kiribû niha ji wir dibêjim xatirê we hûn erşad û bixtewar bin.